hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Chitangeni mazulelo kumukanda wa kutachika kapetulu kamuchiwana kutangira chibalu chemu na kwime na achibalu 10 na chuyedi insangu yakena na Abeli ilanga mdi mwevulu walema utunatweshi kudizila ku lelu anasona ikinawu Adama wakamini na ngodi ndi Eva yobaba nivumu hakuvuala kena nindi natambuli iyala kudi Yehova wavweli chengi mana kuindi Abeli wadingi kabinga kanyikoku kena wadingi mkwa kudima chimwa itili mafuku chashaka minusha kame erili kena hakutwala kudi Yehova mulambu wa yuma yamenanga maseki Abeli ni yena hakutwala awedi ayumu na yindi ni manji awu Yehova watalili kudi Abeli ni kumulambu windi ilanga hela kudi kena hela kumulambu windi hatalili kokuku kena wazuwili nangashi wadihombeli ni kumesu Yehova kumwila kena nindi unazuwili di unadihombeli di kumesu yena neyi ukwila chachiwahi hiya kukwitejaku ilanga neyi ukwila chachiwahuku ishidina afuka mikuchisu yinati muchima hadeyi ilanga eichinga wikali mwanta wayu kena waosheli na mana kuindi Abeli nindi tuimu mpata chadingi umumpata kena hakumulotokela mana kuindi Abeli hakumujaha Yehova kumwihula kena nindi mana kwei Abeli udikudihi kuchinga yena nindi kwiji amkwiluka nehi ochu ami hembi amana kwami Yehova nindi unelinga izuda mashi amana kwei dina kuloberi kudami hamaseki dinu unashinge uheseki dina asamina kutambula mashi amana kwei kudeyi chiwaka dima heseki hidaka kuidishila chengi ngovu jaduku wakekala mkwa kubata jala mkwa kukimba hamaseki tutangenu chengi kumukanda wa Yohanu Yohanu wansangu ya yuwahi kapetulu kakusambila achibalu 15 na kawana 29 Yohanu kapetulu kamu chibalu 29 nao chibuna achi Yohanu hakumona Yesu dina kuinza kudiyena nindi talenu mwana kamkoko wanzambi mkwa kufumisha nshidi yawa kwa mpata ya muno muishina chuyenu chengi kumukanda wa Maku chapter 2 na verse ya 10 naudi Maku kapetulu kamchiedi chibalu 10 dimu Ano anasone kinao mwantesi judu dina kuosha wa mazu ilanga nalo ndi mwiru kinenu
mwana ka muntu kwetu wanta wakwana kena antu nshidijao hanu hamaseki 10 mazu akukumisha mudi Ahebelu chapter 9 na verse ya 22. Ahebelu chapter 9 na verse ya 22. Now aminami mwaya nshimbi hanashali hanti na kutokesha yuma yejuma na mashi chakadi kupwekesha mashi kosi kwa nakenaku dishi tunakwele netu nzambi kukiswila kutanga kwezu dindi tulombeni mwani nzambi yetu tunasakilila kuchinka umilelu kulonda chwani nimpinji chochi ichi yakuinza na kubakula izu denu kulonda chweshi kutanga na kudizila kumana nao yuma yejuma yana asuneku ya mwekeni mu pinjina iti munyima anaisonekeleli etu chudikulelu kulonda chweshi kudizila kumana tunapompi kulonda chudizi mana kunsangu ya Kena na Abeli chukiswileni mwani wejuma wetu mpinjino ichu kumwena nzo na kutia izu denu tunalomi na kusakilila mwijina da mwanta wetu Yesu. Amen. Insangu ichu natangi insangu yasoja kulema mumukanda wa nzambi insangu muchu na tweshi kudizila kumana hanu Adama na Eva na ile nginde kudi nzambi nechu kutanga mukapetulu kakusambila nika mchiyedi nika mchisatu chaile ngeru Adama na Eva kudi nzambi aile ngeri adinanshidi tahindi aile ngeri nanshidi tahindi adinga chakadi nshidi adinga alonga adinga ashikira mkumenso anyi anzambi mulonga nzambu wa ile ngeri wadinga walonga wajila hatueshedi kulenga chuma cha majiluku ni tempada Eden mwa ile ngeri mwa ishiri mwadinga mwakadi nshidi ilanga Adama na Eva aile ngeri na cha mkunkulu cha kutonda yatenanga mundeli na free will inzambi hale ngeri chuyuma twakuzatisha kwiji na makina akatatakana kutena marobot inehimwani wa ile ngeri hii yantu ashikilamu enkeru muchimo akuditondela yuma yao chaishiri muitempa wa ilejeri kutonda kumulondera yena hera kusakula kulonderanyi mwaya nyichima yao indi mwani dichi chaino mpinji Adama na Eva na avuru munide kumenso anyi anzambi chana avuru munude kumenso anzambi hampinjeno ina wanzambi na ihangide muitempa anaidenda kushakama kwao kwa chengi mulonga nzambi washiru ku anyelu kuchisu kwa kuingilila muitempa da Eden washiru ku anyelu kukanyesha yumanyi kukanyesha Adama na Eva kufunta muitempa na kuda kumutondo wa umi akenda kahandira munka munshidi chinateka numwani dichi chaino mpinji Adama na Eva anekalde na nyana akusambira ayedi akena nanyi na Abeli akena na Abeli anavari kide kude Adama nanyi na Eva chana avari kude Adama na Eva wena aneruki dehi nao anvari jao aihanga muitempa hansangu yanshidi inzambi na ahiri dehi na azui dehi na wena hansangu yanka yanshidi dichi ukuirangai hakuira nzamba kutambuli nineno anyana na umuna avari kikuda anvari jenu na umudi nanshidi kudi nzambi tunawani hanu nao wakansi ishina dindi hinyi Abeli wamkulu mpi hinyi Kena iu Abeli wadingi mkakuhemba nyikoko kabinga kawa nyikoko ilanga iu Kena wadinga mkakudimahanga hamaseki impinjina ashikide ya kufuira kulonda enzi kumenso anzambi atweshi kuhana nyilambu kulonda kuyana Kena buna achiyumanyi nshidi jao dichi iwa kansi hakusenda mkoko hakulambula kudi nzambi na unzambu watiri kuwaha inzambu watiri kuwaha na mulambu weno ilanga mulambu iwa
wa mafu anafumi heseki nzambi kuindi kuutala nehi neni kwiula kumwani chuma nchalete sheri nzambi atambuli mulambo waniu mukoko ilanga hakukana mulambo wa mafu anafumi wa maseki wa kaka yuma yaminanga maseki chuma nyumwani mwani mwani tunasakiriri tata na kuri chachu wai mudi yuma yaminanga hamaseki himwekala mashiku ilanga mudi mukoko mwadinga chuma anyi mashi kuikala yuma anyi mashi kuikala mwevulu wa chuma chailenga na kuzata inzambi hambidi ya mpinji hanu nzambi udina kuhana mwevulu uchu nachoeshi kudizila kwechu lelu tunatangi mumukanda wa Yohanu nao ifukudimu Yohanu udina kumona Yesu udina kuinza kudihena na kuosha nindi talenu mwana kamukoko wanyi wanzambi mkwa kufumisha nshidi yako ampata ya munu mwishina mudi ya Hebelu muchu natangi chapter 9 na verse 22 na udi chakadi kupwegesha mashi kosuko anakena yuma anyi nshidi muna amoni ana ejima ana afumide kuda Adama na Eva ana iteni mumukanda wa Roma chapter 5 na verse 12 na udi ejima akwanshidi Adama na Eva hiavweli anyana akadi nshiduku awakena na Abeli anavwali kide kuda mvwali jawa akwanshidi wena na toshu kikira chakadi nshidi chinjila na umulonga antu ejima na avulumuni anakanganya kushika mwashi kila rubanjwe kulema kwanyi kwa nzambi iu mkwenzi kena wadinga na kuzata na ngovu jindi jejima kulonda isegidi tweshi kuidisha yumanyi imbutu na kutwala kudi nzambi ilanga nzambi adinga na kushinshikanya dimu ya munchuku wadinga na kushinshika hamudimuna akongideyo mweni yena diwale ngeri yumanyi awa anyikoku diwashiri mashimunda anyikoku dichimu koku wadinga imwevulu wakuinza kwa Yesu Kristu. Yesu Kristu diune ekali mwana kamukoku wanzambi. Mkwa kufumisha nshidi wako ampata ya munu mwishina. Dichikosi chuma. Chichu na atueshi kumuletera nzambi. Kosi yuma. Yichu na atueshi kumwinka nzambi. Hera chuchu kwa na kuzata kuchipompelu. Hera kuihada chipompelu. Indi kuishi kwa na ukomba mchipompelu. Indi kuishi kunona kabaka na kuinga mkwenu udina nzala. Na kutongojoka nechu yumo ichuchu kuyira ya kachwinga wa mwini kudinza mbuko. Tudinei onanyi kena. Waza tirina ngovu jindi jejuma. Irangi umana kuindi Abeli wakumini nda kunona mukoko. Hakuhana kudinyi kudinza ambi. Iu mukoku nekari di mwevulu wa mwana kanzambi di mwanta wetu Yesu Kristu. Hanu wa maseki kosi mkuru mpua chipompelu kosi kapristu kosi monchu udu wejima udina ngovu ya kusenda nshidisha wako na kuyoshira kudinyi kudinza mbuku. Chinga uyo Yesu Kristu ho. Mwanta Yesu kanka windi diwadi heni hadetu wekadiri mulambu wa hanshidi jetu. Chakadi mwanta Yesu kosi muntu wakatwesha kudimona na nzambuku. Ona mwana kamukoku wanzambi mkwa kufumisha nshidi ya kwa mpata ya muno mwishina. Ilanga leru netu cha ushona kudanchu anadimbu mwipompelu sweje na kuireja nao newe nako ya kudika pristu na kudana kena kunshidi jau ona ka pristu dineru ngada kuiwoshera kuwena kudinyi kudinzambi chinjila muona mka pristu kumuna kuyani na mkwanshidi neyo wenei tongojo kenu mkwanshidi na atweshi kuwoshera kuwe kudinzambi wajira wabula kutara hanshidi munamoni lelu antwana idimbi nao neu kulomba mwishina da Maria mama Maria mama ya nzambi wenda uchulombelela yetu akwanshidi katataka niye fukuda kufoko yetu amen neya kulomba kudi Maria kuiwoshera kudinyi kudinzambi anavula menao Maria ni yena wadinga imukwanshidi nei antu ejima kosi mukwanshidi na atweshi kuwoshera kumukwa kudinyi kudinzambi kuchinga yo mwanta Yesu ho. Mwanta Yesu ninda miya minjila ni walala ni wumi kosi muntu numukwinza kudinyi
kudi tata chinga wo hadam ilanga antu nawo ine tunatweshikuya kudi tata kuitira mudinyi mudi Maria tudi hamwani mwante Yesu nawo shatoka nindi kosi muntu ni umuhamaseki ni Maria wadinga ni muntu kosi muntu ni umukuinza kudinyi kudi tata chinga wo hadiye na Yesu ilanga echu nechu inehi tunatweshikuya kudi tata kuitira mudinyi mudi Maria ama kwa na idimbi kuipombero na nemu kufueta malama vulu na kushemuna mu pastors basket ona mkuru mpachi pombero kuwoshera kudi nzambi eyoka shika kudinyi kudi nzambi nyidimu yetu hii na atweshi kututwara kudi nzambi kwenu antanga una atweshi kushikijanchu kudi nzambi umuho yo Yesu Kristu mulonga Yesu Kristu di wadi heni yo mweni indi hadechu hana hanka hakurusu wapwekesha mashi indi nechi tunatangi muda Heberu nao chakadi kupwekesha mashi ne Yesu apwekesha mashi indi hakurusuku hinywadi kudimwana na nzambi kosi ilanga lero tunasauli mulambu wa Yesu tunasauli kudihana kwa mwanta Yesu ni mashi indi apwekele hakurusu na kuimona ne ya mkunkurai diana afumanchu lelu adina kufueta mari kuipompelu na umara wakaiwoshera kudinyi kudi nzambi ama kwa adina kuya kuchipomperu hefuku kutongojoka ne uwena chikuvurishau mafuku au na kuya kuchipompelu inzambo wakaitonga wakaitila luwi kulonda kengili munka muiwulu chinjila dichi munchu hakwira mwana kene nshidijindi watela kuirangai mulonga muntu weji mahanu ichudi himukwanshidi china kumona kudinyi kudi nzambi kuichi chumoni alonga anyu mwana aburu kufuru munawo yerifu kudimu mumande wa mvwari shechu hela kuwansi kanda tunonenga de manyi dichi muntu unavuru muninde cheno chokengira ngai muiuru mwajira chingana mwanake nishi ishidijindi diafu mini mwante Yesu hakuinza ama kwau na oshanga kunu kutunenzi kuchipatela analeta anyana adi muna muchipatela awa anyana analeta kuchipatela afu mini hadahamu unka muujira ujira di mwafu mina wanyana makwana letu kunga kuchipatela inshidi ya muntu inedike hatoka ni unsa udikoko kudimwana ama kwawe kwa na leti na ngodi jao kuchipatela na kusapuruka ana ngodi jao ana kutena ngodi jao ilanga na afumi muujira hiya isumbulako indi mwani hiya isumbulako ana letu kuchipatela herowe yala kujana ashinji kishukudo wa mumbanda himfumu induku himfumu amukwao ila yena nekade inyi iyala kudiena na kumuleta kunga kuchipatela yeju moi hinshidi atoka kumenso anyi anzambi dichinzambi na okenga kutramu ina echu kunshidi jechu atufumi shuku kulonda twinki wumi wa wiha iwu wumi wekala ho mundi mwani ndi Yesu Kristu mwanta Yesu wenjira amaseki na kufuira echu akwanshidi ampopelera hakurusu amujikiri muijamu chamujikiri umuijamu hefukuda mjisatu wasaungiri munka mukufwa dichiu Yesu diicha mwinu Yesu dimka kwa mwina antu kosi muntu na atweshi kufueta mali kulonda mwa mwinuko helantanga ye ukufa munshidi nao mufueterenu mali hefukuda departed service achina chidika chamweka nanga mchaka kasatu nao tumfueteri mali kulonda inshidi jinda jana keni kudinzambi chinjira mwani kosi muntu na atweshi kulandira mkwa umu wa hanyaka na mali nduku chingala yo mashanyi a Yesu Kristu ilanga cha ushona ntanga jetu anaidimbi adina kuya kuipompelu adina kufueta mali kufueta na ntanga jao afwade na kulonda ikasununi kulonda ikudinzambi tongojo kenu mali na masha Yesu hichuma chochimu neiza mbugosha nindi chinga Yesu ho enu nenu inehi ni mali etru tunovairi nshimbindi tunovairi wanyi dichumka kwa na kena nshidi hinyi Yesu Kristu mumkanda wa maku mtu natangi chapter 2 na verse 10 nindid nalo ndi mwiruki nenu mwana kamuntu di ukwetingo vyakwa na kena nshidi jao hanu hanka amaseki dichami kuyula nami enu ejima munenzi kunu enu nshidi jeno ayana kena deta hindi hanu yumunenzi hera mukufa kunu kumunenzi kuchipatela
muneru kineni chumuna kufomna kwa kudi nzambi tahindi mulongo kudi kufuira kwa nzambi na okenga muntu wejima hanu ichudi atamburi kwa nakena kwa nyilonga yao ya nshidi omuzangalo nei etwejima tunenzi kunu kuchitokoro kuchipatera neyo difu kutoka diwanika mu nganda ya nzambi dichinzambi na okenga kwa mwina antu ejima Kena na Abeli ahani ni nyilambu. Mulambu wa Abeli wadinga na mashi mwevuru wa Yesu. Ilanga mulambu wa Kena hiwadinga na mwevuru wa mashi a Yesuku. Dichinza mbu wa tambwiri mulambu wa Abeli kuikala mwevuru wa Yesu Kristu. Ninetu lelu kosi chuma chuna atueshu kumwinka nzambuko. Ilanga nzambia mweni nenzi kudechu. Yesu Kristu wenjiri kudechu. Oweju maku mutambula na kumukuwerera akwikaranyana kanyi kanzambi dichi enu mwamukuwerera de Yesu Kristu tahindi kanda mama odi hanu tata odi hanu wamukuwerera de Yesu tahindi kanda inshidijei ajana kena de tahindi kanda leru dinu ichu na pompi ne inshidije kanda ajana keni ne kumukuwerera mwana kanzambi Yesu ne wakufurire hanshidijei amujikiri mwijamu wasaungiri mukufa eyugutambula wa mwinu wa haya yakayejima ogudi kufuira kwa nzambi ni muntu wejima lelu atambuli womi wa haya nyaka kufuma kudiera hiwa kuzatilako wa wana ufwetera de kudinyi kudi Yesu akulusu dichinao kuduluihu mumukanda wa Hebelu nao antu akusekesha lulwa muchidiru luna mweke shinzambi lwakuhana mwanindi Yesu Kristu akapulukira hadi hii nei ukutia nsangu ya Yesu ilanga kutambula wa mwinu ne wakahanda hakuhandira hosi ididi izu da nzambi ikufuira kwa nzambi nini wejima wetu tuwani wa mwinu wekala mdi mwanindi Yesu Kristu nzamba kisuri izu dindi amena mwani Twalenu masukuma tunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki